Pentecostal Network PenNet program clear to te lalpai suang mingin chibhai ule UPC Northeast India Kohhran rawngbawlna chanchin thar clear ni lo ngai thlang u UPC Northeast India Kohhran office te COVID-19 chuleng in zualam apan zel awangin khari ani COVID-19 chuleng ahlwar chhozel awang le Mizoram sarkarin in khar khimna akalpui mek thopin April ni somni atangkhan UPC Northeast India General Headquarters Office Mualpui Salem Veng Aizol le District Shangshanga Kohhran Office Chen Khatte chu khar chunjom zel ri ani a Office hon le hun emo khar zel thu emo chu sarkar thu chuak ngai chang chunga siam ani ang April ni somni Pathum Pentecostal Khan Assam Missions Field Gosaigaon section Hurkum local church atangin Hindu chung ko ni member pariat omna chu UPC Northeast India member ni turin bial to pastorin alom luta mi pali ten is swang mingin baptisma changin naw pangpali is swang hena hlanna anei bok Hurkum Kohhran hi April sang ni somni pakhata ding tran ni in tuna hian member somnga anom to ani UPC khovel thu thar kumsang ni somni pakhat UPC-NEI General Conference Program tur ti chwa anita a thupuyatan beyond ti mantur ani October ni nga atangani ria chunghian Indiana Convention Center Indiana Police anei tur ani dona registration hun mekani conference hun chunghian atlang puin chun lama rorel in khom le seminar te rawngbawlna chakjok na ina turata na soiho na hunte anbuat sai thin dona thalai le nu ho pol lamin program anei thin bokang zanlama anol pui income program siam chunjom thin ani don bokani kumin hian kumdang anglo takin Global Missions Director Reverend Bruce Howell chu Children Ministries Service sathu soitura ruat ani conference speaker turte Tuesday October ninga sangni somni pakhat Zandar Saria North American Missions Service Speaker Jim Blackshear Wednesday October ni ruk sangni somni pakhat Zandar Saria Global Missions Service Speakers Ryan Crossley Jack Cunningham le Tess Stewart Thursday October ni sari sangni somni pakhat chonu dar nia Children's Ministries Service Speaker Bruce Howell Zandar Sari General Superintendent's Message David K. Bernard Friday October ni riat sangni somni pakhat chonu Youth Service Speaker Dan McLeod Zandar Sari General Conference Service Speaker Joshua Herring UPC-NEI Youth Ministries Thalai Paul Peng Poibo tak Apostolic Youth Corps malangna in many somhi Pathum Pathiani Zankhan America Rama Wisconsin State chunga khupui pakhat Milwaukee Infirmi te twazol Save Our Nation ti thupui amangin in common boasaya herong bol na hian ra ro pui tak chuin mi sang khat za Pathum zetin tharau thiang lim baptisma an changthara mi somsari pani in chuangai damna baptisma changin pathian na tho mek thlenga wanga damna chang mi som pasare lai anom bok AYC team te hian shupui lengkara po ni se ti in kumin hian America khomol pui chung le mun sang sang ati hian rawngbawlna ni turin ro manna an siam District Shangshang rawngbawlna chanchin ngai thak chunjomila Chimtuipui District Shiat tirna meni somni pali sangni somni pakhat tho chania Chimtuipui District Official Meeting chuan June sangni somni pakhata Apostolic Bible School Cultura alorel to chu COVID-19 chuleng awangin son hlat tha ati a ahun tur hi Apostolic Bible School Board nei le masabera ngai to atan da ani ABS Culture Local Church recommend na fel tak nei la interview lo te tan po interview hun siam sak ani bokang Reverend WL Thangshue District Secretary Chimtuipui District Home Missions Field Report Chimtuipui District Home Missions Field zinga pakhat Varchek Tuipui D Home Missions Field Kohhran hi Soutlung Pherbial chung omni in kumsang nei pakwa June ninga khan sangau bial PYD malangna adin ania hemi kumvek ninga thlasom panhi sang nei pakwa khan biak buk tundin ngal ani Kohhran member po anpung chakhle a tundin huna member somruk panhi om to in chungkwa som Pathum lai anom to ani Chimtuipui District Home Missions Field Trial Dongilung Field biak in chu sakmek ni in biak in sakna hi Kohhran ten thanem ngai takin an thok china Trial Dongilung Field a hian Evangelist Gila Nunzira chu field worker ni in tuna hian rawngbawlna akalpui mekani Bolpui NGBL chunga local shangshang te chuan Myanmar ral tlante polin chomdol na thilpek an lakhom
Myanmar atanga kan unaural tlante chomdol na khonin bolpui NG bial chung local tin upate chuan an bial chho fangin kaushan an tlo chhuak mek zela atul angin tholom la khomna an nei thin ani North Mizoram District rongbawlna chanchin North Mizoram District Office chu COVID-19 Shileng Luarthar le awanga film khur ngai thila thakalta April ni somni atang khan anolpui office kal chu tilovin try to tele account section te ro atul huna dor thein anin kal chok china meni somni pariat zirtom ni khan district try to tele account section lamte po atula dor thein office an hong ani Pentecostal School of Ministry PSM committee chu meni somni pali thotani chu madar som khan North Mizoram District Office meeting nein District Superintendent Reverend Laltuang an meeting akashwaya heta hian district noya pathian thu zirna kumtin jun thla nei thin chungchang an ngai to a PSM kaldan tur chungchang chu committee chuan ngunta ka thirin shileng in zwalam apan meka wangle sarkar thu chuak le borak te thlir chungin class kaldan tur chu bank tharangai twale atan anda ani PSM zirtir tu zinga Reverend Kemal Somtuang chu North East India UPC Bible zirna anei Calvary Bible College principal na achelta ka wangin Reverend Silian chama chu district board in zirtir tu atan alak angin PSM zirtir na hi Reverend Silian chama chuan athok bokang North Mizoram District in hun engemaw chen atanga ramlak be pui athak kumsang he somhe pakhat chunga ta na chunzom na neya Evangelist somhi pakwa roin tuna hian heng rongbol tu te hian anma ni mun chewa rongbol na thei angin an kalpui mek zela lockdown chungpu in ramlak na sataka thokin pathianin an rongbol na mals amal asom hle ani North Mizoram District Building Committee malang na puin mason lam apan zela tuna hian district enkol na hnuaya sakmek west Phaileng Pastor Quarters turle kaushan dor tur chu twang taka sak chho mek zela ni a tin konpui quarters po bel to pastor malagna in quarters chungber diner roof chu chi zo ani to bok tlang nuam bel headquarters back in le quarters tur po district puina ba ka tlang nuam twal chung kaushan le bel te tran hauna in tuna hian kongpui dungzuing concrete a sakmek zel ani bok North Mizoram District Missions Department and Koldan Hmaya Missions Field som pathum te po in tuang taka na thokin kumin chungin missionary te rongbol na kaltlangin mithar za somthum chuang nei to ane ramlak rongbol na pi alama missionary quarters sakmek bajirum missions field marpara missions field dilzol missions field tumpang luile west phulpui missions field ta te nei ane heba ka hian dilzol le tumpang luya te chuan Sunday school hall tour an samek boka tumpang luya le west phulpui ate po concrete in biak in sakmek ani bok Meni something panhi in rinni khan tlangsang bial chunga sailu tu khwa acheng chung ko khat member pathum puitling panhi le naute pakhat chu hemi khwa rongbola om una pa Jonathan la lom zela chuan sailu one khwa missionary vanal peki quarters sa shwain tlangsang bial to pastor Sizoram thara chuan UPC North East India member tan la li swang hingin lom lu na aneya nawhlan rongbolna annei ngalbok Mithar lom lu da inkhom na inwa bel to pastor vekian Iswa Christam hingin swang damdam baptisma achantir ngalbok ani Aizawl East District rongbawlna chanchin Mizoram sarkar in shipuya wanga in kharkhip hun chung meni somni pali atanga meni somthum pakhat thleng apo seile ta ka wangin Aizawl East District OB meeting chuan district office chu kharchun zom zel ni se ati angin Aizawl East District Office hi meni somthum pakhat thleng khar ani ang hemi chungchang a hian district secretary chuan thu chua siamin office khar ani thu hi office staff le kaushan mi puite kanin shiatir ani office hon le hun tur chu la in shiatir le tur ani ang COVID-19 chuleng meka sarkarin lockdown na puana wanga har sat na tok le champui ngai te champui ni turin bial le twal chung kaushan sang te chu an phak ang tokin an luang chuak mek zela veng chung VLTF LLTF nena champuina bial le twal chung kaushan hian an pe chuak mek zelani hemi chungchang a hian Aizawl East District OB meeting chuan bial le twal chung kaushan sang te hena lom thu soina le ngen na hetang hian a siamani COVID-19 shipui leng tholin na second wave chuan keni Mizoram po na satakin min tua meka chu shileng kallai chutcha ani theina Mizoram sarkar chuan April ni somni sangni somni pakhat atang khan in khwa khirna te siamin tuna chuan total lockdown hial alo pangta a he shilaka hum hima kanom theinan sarkar thu zoma a theiang anga kaushan mi puite confirm khur hi atul tak zetani he chupui dawna atan hian twal chung kaushan le bial sang te puin
kan phak ang to ka hmala in VLTF LLTF baka kaushan chung kwa har sa ten hena champuina kan petrina nei ti kan chia thian thinlung takin lom thu kan soya a thei ang anga chunjom zel tur po in kanin ngen ngal ani chuti rual chuan tual chung le bial chakna a in chen lo awangin tual chung le bialin ati thei baka omani chuan district shrai tu te sha tir ni se a thei ang anga in champui kan tum don nia tungtrai na sang tu le pa pathian kan ne ni ti sha in shivei mek le la an lo dam le thoya he shi in ati boy chung kwa ten pathian thamon na an lo chan thei nan le kan ram shrai tu te le covid 19 laka mi pui de kan him the na tura thogrim tu te tan i tungtrai fo thina uti in thu chwa an siamani Aizawl East District Noya full-time evangelist lal ame na chu kaushanin dan anei anga kumsom ruk alautlin ta ka wangin meini som ni nga ni khan pensionin achuak evangelist lal ame na hi district full-time evangelist salak ani mahian district missions noya hun engi mo chentir ko ram tlanin rongbawlna na alau thok to china kaushana mal somna athlengna sa in pathianin a ompui china ni kumsang ni som pariat February ni khat khan district kaushan pui chuan full-time evangelist atan anlata a Aizawl East district mun sang rongbawlin pathian ompui na le amal somna adong na sa a kaushana amal somna tamtak athleng thina ni district pon le chunga lalpa rongbawla ama kalchhuaka a pension ni thlenga rongbawlna lalpan mal asomna te chu kaushan din zat som pathum nauhlan zat somruk pasari baptisma chantir zat jahni somret pakhat member thar senglu zat zathung somnga te anni evangelist lal amen hi kumsang khajakwa somruk pakhat meini somni khan verve khwa lo piangin unaw nu HC lal chandamine meini somthum pakhat sangkhajakwa som khwa pakhat khan inein tuna hian fa paruk mi pa pakhat le meichia panga annei mekani tuna hian bongkon kaushana aloi mekani evangelist lal amen hi tleirol swal nei lawat pathian rongbawlna a in manghal chuk mi ani a tungtrai mi ni in vanram ngai mi ani lalpa tharau polna nasataka changin awanglai hun hi rongbawlnan amangna sa in lalpan ram ape a member thar tamtak le kaushan engi mozat lalpan ape ani evangelist lal amen a pension ni hi Mizoram sarkar in shileng awanga lockdown a puan hun lai ani awangin pension thana hun buat sai the ani lawa hunrem chang masabara ama thana hi buat sai turati ani nalan BLP wadi borin pastor quarters a thuthleng parugle dokan te chu chei thatni se alauti angin meini somni panhi inrini khan bel pastor quarters pol hian natlang nei ani he huna hian BLP wadi shrai tu tele nalan khuchunga local PYD shrai tu te an thok chuaka bel kaushan pui shrai tu te chuan lom thu an sei ani COVID-19 chulenga wanga in kharkhip na man ani chungpu in district chunga lalpan aram zau athul chuang lawa mithar le baptisma changthar engimozat nei ani meini somni pakhat zirtom ni khan kho hai bial sial hong huna chung ko khat member panga te chu kaushana senglu anni a pa berle nu berten suangai lamna baptisma changhalin anfa te po hlan ngal anni sial hong huna hian evangelist H lerem luan rongbawlna anei mekani meini somni panhi inruni khan upper republic biala bial the pastor reverend Silal Engliana kuta mi pathumin suangai damna baptisma an changbok zomun bial chunga unaw pala hlim oma son of pastor Kelan Ming Moile arongbol puite rongbawlna lalpan mal asom zela zomun biala hian thathum vel rongbawlna hi annei to ani mic service nein rongbawlna hi chunjom mek zelani a meini som paruk pathiani khan mi pali in suangai damna baptisma changin mi som hi in suangai damna baptisma an chang to a mithar paruk senglu ani to bokani an rongbawlna atang hian zungol veitile zuzuarte lalpan an saltana atanga la chuakin siam tharna an chang mekani ole khati zung khatun tumatana UPC North East India kaushan rongbawlna chanchin thar kan thlir le ngai thak haule theite ani e